Ndiko vatanganedza ndi muṅwe musumbuluwo ndi hanefha kha SABC Livu online TV on Facebook vana muevangeli wavho Simon vha dovha vha ri wana kha SABC Livu on YouTube channel. Ndi tshi ri ndi muṅwe musumbuluwo, ndi mulaedza wa vhege vhakomana vho mababa une vha vha hone. Ndi tshila tshifhinga tshine vha dzhia tsho ṅwala na tsho ṅwalela musi ndi tshi khou vha ḓisela mulaedza wa vhege heino. Nda tshi ri mudzimu wa vhatonde, mudzimu wa vhashutufhadze, mudzimu wa vha ite nga vhuthu. Mulaedza wa vhege wa ino vhege ndo u ṋea ṱhoho ya uri road to prosperity, your road to prosperity. Nga nṱhani ha tshifhinga tshine ravha natsho, ndi ḓo vha ṋekedza zwithu zwina zwine zwi nga vha thusa vhone kha nḓila yavho ya u bvelela. Kha hezwi zwithu zwina ndo ṋanga vhanna vhararu kana vhathu vhararu vhane nda ḓo fha tsumbo ngavho Bivhilini. Wo thoma ndo ṋanga Joseph kha bugu ya Genesis, nda ṋanga murena Yesu Kristo hune ri mu wana kha New Testament maṅwalo awe. Ra dovha nda ṋanga munna anopfhi Samson, munna wa maanḓa ane bugu yawe ri i wana hanefhaḽa kha dzi Judges chapter 16. Vhana vha mukala, vhana vha mma, baba, khaladzi mma, kha ye nḓila yo bvelelani huna zwinzhi zwine ra ṱangana nazwo, huna khaedu nnzhi dzine vha nga ṱangana nadzo vhone kha nḓila yavho ya u bvelelani. Ra sedza hafhanoni kha bugu ya Muhuweleli chapter 3 verse 1, ivhe khou amba uri mudzimu uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho. Zwi tshi dzhenela gai kha topic ya matshiloni ya ḓuvha ḽa ṋamusi, ndi tshi khou amba uri kha hezwi zwithu zwina ndi tshi khou tenda uri vha khou ṅwala zwithu zwina zwe nda zwi ṅwala ṋamusi. Heyi topic ndi ḓo ṱoḓa ri tshi continue na vhege ḓaho. Huna tshifhinga, huna vhuḓifari, discipline, huna patience, u lindela na u hangwela. Vha balelwa kana vha kundela u vha na hedzi quality na, kana vha tou vha na muḽoro ufhio na ufhio une mudzimu a nga vha o vhafha wone, kana ndi bono ḽifhio ḽine vha nga vha naḽo. Zwi a konḓa kana zwi ḓo konḓa uri vhone vha ḽi bveledzise, vha sa ṱhonifhi hezwi zwithu zwina zwine nda khou ḓo vha shelela navho. Tsho thoma ndi tshifhinga. Bivhili iri tshiṅwe na tshiṅwe tshi na tshifhinga tshatsho. Kha muḽoro vhone une mudzimu u khou ṱoḓa vha tshi u ita, you have to wait, you have to be patient, you have to forgive, and you have to be disciplined. Zwino kha tshifhinga, vhana vha mukalaha, hafha vhutshiloni ri nga vha ro bebiwa roṱhe nga ḓuvha ḽithihi, nga ṅwaha muthihi, ra dzhena roṱhe tshikolo, ra phasa roṱhe degree. But zwi tshi ḓa kha tshifhinga, a zwi ambi zwori miḽoro yashu ri ḓo i bveledza nga tshifhinga tshithihi. A vha litshe u ḓivhambedza na muṅwe muthu ngori ndi thangana yavho kana vho dzhena naye tshikolo. Tshifhinga tshi bva kha uri mudzimu ndi tshifhio tshifhinga tshine o ri vhetshela tshone uri vhone vha bveledze zwine vha ḓo bveledza zwone. Mudzimu ha shumi ngori vhone vho dzhena na nṋe tshikolo, vhone a vha dzula na nṋe kana vhone vha bva villageni nthihi na nṋe vha tea u khompitha na nṋe. A vha tende vha lindele tshifhinga tshavho. Ende kha ḽiṅwe fhungo, kha tshifhinga ri nga dzhena fhethu kha tshifhinga tshithihi, vha vha vho no zwi vhona na dzi interview, vhathu vha swika nga tshifhinga tshithihi. But while you arrive on time, but you must also wait for your turn. Zwino vha ṱhonifha tshifhinga, vha ḓo ṱhonifha na musi vhone vha turn yavho yo swika, na musi vho swika nga tshifhinga fhethu, but you still have to wait for your turn. So ndi khou amba uri mini, a vha ṱhonifhe tshifhinga, vha tende uri mudzimu a vha shumise nga tshifhinga tshavho. A zwina ndavha uri vhathu vhone vha nga vho dzhena navho khoḽedzhini, vho dzhena navho magudedzini a nṱha, fhedzi mudzimu o appointa tshiṅwe na tshiṅwe nga tshifhinga tshatsho. Kha bugu ya Isaiah 40 i dovha ya amba uri mini, those who wait in the Lord. So you need to wait in the Lord for whatever you dreams you have,
vha songo gidimedzana na thangana dzavho, vha songo gidimedzana na shaka ḽavho, vha songo gidimedzana na muthu a re tsini navho uri vhone vha bveledze zwine vha khou ḓo bveledza zwone. Tsha vhuvhili, patient, a vha tende u lindela, a vha tende u lindela hafho he mudzimu a vha vhea hone. Ra sedza muri na Yesu Kristo o vha a mudzimu, but he waited for 30 years uri a thome u preacher gospel, even though a tshi nga zwi ita tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, but patient i ḓo vha thusa kha hei nḓila yavho yo bvela. A vha tende u lindela, a vha tende u lindela tshifhinga tshavho. Fiḽa mudzimu ḽi ri David musi o anointiwa uri a vhe khosi, it took him 12 years uri a fhedzisele a khou vha khosi, even though o vha o anointiwa, but after 12 years ndi hafho he a fhedzisela a tshi khou vha khosi. So ndi tshi khou amba uri mini, patient i ḓo ita uri vhone vha ye kule, a vha vhe na u lindela, a vha vhe na u lindela, a vha vhe na u lindela vha hafho he mudzimu a vha vhea hone. Vha lindela mudzimu a tshi vha ṱomola a ye a vha shumise, vha songo shuma nga tshifhinga tsha vhathu, a vha shume nga tshifhinga tsha mudzimu. Tsha vhuraru, discipline, a vha vhe na vhuḓifari. Ra vha ri khou sedza vhutshilo ha Joseph, tsho ita uri a fhedzisele muḽoro we a vha nawo a u bveledze ndi uri o vha a na discipline kha zwoṱhe zwine a ita zwone, o vha a na vhuḓifari. Naho ri tshi wana kha chapter 39 verse 10 hu na mufumakadzi wa Potifa we a vha a tshi ḓa naye tshifhinga tshoṱhe a tshi amba uri mini, u khou ḓo eḓela naye, mara ngori o vha a na vhuḓifari a tshi ḓivha muḽoro une wa vha nawo a fhedzisela a songo zwi ita. Ende kharali o vha a songo vha na vhuḓifari, ra nga wana muḽoro wa Davida namusi o vha o sumbedziwa nga mudzimu, mara ngori a balelwa vhuḓifari a ḓo fhedzisela a songo bveledza zwe a bveledza zwone. Zwino vhuḓifari ndi ya ndeme musi ri tshi khou ya kha hafho hune ra khou bvelela hone, on our road to prosperity. Discipline vhuḓifari, hu sina ndavha uri vhone vha gai kana vha kha nyimele ifhio, mara a vha vhe na vhuḓifari, a vha vhe na discipline mushumoni, a vha vhe na discipline tshikoloni, a vha vhe na discipline kha zwoṱhe, a vha vhe na discipline kha tshelede, a vha vhe na discipline kha vhuḓifari havho. Zwi farisa mini uri vhone vha nga vha muḽoro kana mudzimu a vha o vha vhea vhone uri u khou ḓo vha ita judge kana u khou ḓo vha ita loyara, vhone nga u shaya vhuḓifhinduleli kana u shaya discipline vha fhedzisela vha tshi khou fariwa ngo shaya discipline. Criminal record a i ṱoḓei muthu a tshi ṱoḓa u vha loyara, vha khou zwi vhona zwa uri muḽoro ndi wone we mudzimu a vha vhofha wone, mara nga u shaya discipline vhone vha fhedzisela vha si tshavha zwe mudzimu a vha vhetshela zwone. So discipline is important. Ra dovha ra vhala kha bugu ya kha dzi Judges chapter 16, ri vha ri khou wana nga munna no pfi Samson, naho o vha o ḓolisiwa, mudzimu o mu vhetshela for special purpose ya uri u tea u bvisa vhaisraeli hune vha vha hone, but because of lack of discipline he a fhedzisela a tshi khou eḓela na prostitute ine ya vha Delilah. So discipline yo fhedzisela i tshi khou mukhosa mini, anointing ya vha kana anayo, vhuḓifari ho mukundisa u swikelela zwe mudzimu a vha o mu vhetshela zwori mini u ḓo bveledza zwone. Ri a kona u guda hafhanoni kha Samson munna wa maanḓa uri o balelwa u bveledza zwe a ita zwone nga nṱhani ha mini, ha vhuḓifari. Vhuḓifari ndi ya ndeme in our road to prosperity. A ri vhe na discipline, a ri vhe na discipline. It doesn't matter uri vhone vha nga vha tshi kona u funza gai, vha na dzi qualification, vha na ita mini, zwi ḓi tou fana na muthu a dokotela, vhone vha dokotela vha qualified, vha specialist, mara ngo shaya vhuḓifari vha fhedzisela maybe vha tshi khou farisa dzi patient nga nḓila yone kana vha tshi abuse dzi patient. Ndi hafho hune vha fhedzisela vha tshi khou reportiwa for rape kana zwezwo, vha fhedzisela mini, qualification yavho a i tsha amba tshithu, miṅwaha minzhi ye vhone vha ya tshikoloni a i tsha amba tshithu. So by lack of discipline ri nga destroya zwithu zwe ra zwi shumela for many years, zwa fhedzisela zwi tshi khou destroyiwa because of lack of discipline. So vhuḓifari ndi ya ndeme in our road to prosperity. Tsho fhedzisela, forgiveness. When you are on top, you don't have to hold grudges. A vhaḓifari a vha farelane na vhaṅwe vhathu uri why, uri vha kone u ḓiphina nga zwe mudzimu a vha fha zwone. Ra fha tsumbo nga vhutshilo ha Joseph. Tsho itisa uri Joseph a ḓiphine musi a prime minister ya Egypt ndi uri vhakomana vhawe vho vha vha mu rengisa, vho mu laṱa dindini, ndi vhone vhe vha fhedzisela vha tshi khou ita mini, ndi vhone vhe vha fhedzisela vha tshi khou ḓa khaye vha humbela vha ṱoḓa thuso khaye, mara ene a vha humbela pfarelo, a hangwa zwoṱhe zwe vha mu itela. Zwa ita uri mini, a fhedzisele a vhe a prime minister ane o prosper kana o fhedzisela a tshi khou ḓiphina nga vhuimo. Vhunzhi ha vhathu na musi vha khou balelwa u ḓiphina nga maimo avho ngori they hold grudges, vha na zwitumba mbiluni, even though vha na maimo avhuḓi, vha tshi gidima nga dzigoloi zwavhuḓi, vho bvelela, vho swika he mudzimu a vha ṱoḓa vha tshi dzula hone, mara vhone nga zwitumba mbiluni ngo balelwa u farela vhaṅwe vhathu.
vhone vha fhedzisela vha si tsha ḓiphina nga vhuimo vhune havha navho. A vha hangwele vhathu vhane vho vha konḓisela uri vhone vha swike hafho hune vha vha hone. A vha tende uri vho vha vha tshi khou havha vhathu they were just stumbling block, ndi dzi challenges dzine mudzimu o vha vhetshela uri mini vha ḓo dzi feisa uri vhone vha kone u swika hafho hune vha hone. Ndi hafho hune vha tea u dovha vha livhuwa havho vhathu vho vha khakhelaho uri kharali vhone havha vhathu vha songo vha khakhela, you were not going to be as strong as you are today, you were not going to be where you are today. But ndi nga vhathu kana ndi nga dzi challenges dzine vhone vho ṱangana nadzo dzine dzo fhedzisela dzi tshi khou ita mini, dzi tshi khou ita uri vhone vha vhe hafho hune vha vha hone ṋamusi. Vha nga vha hu na muṅwe muthu vha tshe university o vha khakhela, hu nga vha vha tshe college vha tshe gai, but a vha tende u shumisa itsho opportunity uri mini havha vhathu vha ḓa vho to shumisiwa nga mudzimu so that I can be a strong person as I am today. Ngori ndi tenda uri mini kha nyimele iṅwe na iṅwe ri guda something. Vhana vha mukalaha, hoyu ndi wone mulaedza wa vhege wena vhege une wavha khou amba uri on our road to prosperity a vha ṱhonifhe tshifhinga, a vha ṱhonifhe tshifhinga, vha tende mudzimu a vha shumise nga tshifhinga tshavho, a vha vhe patient, a vha lindele mudzimu a tshi ita mini a tshi vha appointer hafho he a vhetshela hone. Vha songo ṱoḓa u to ḓi appointer, a vha lindele mudzimu. Discipline, a vha vhe na vhuḓifari vhana vha mukalaha. It doesn't matter vha nga vho qualify u guma gai, vha tshi kona tshikoloni vha tshi ita mini vha na dzi tshelede, but if you lack discipline you will end up in a wrong place hune mudzimu a soko ṱoḓa vha tshi vha hone. Forgiveness ndi tsho fhedza vhana vha mukalaha, a ri farele, a ri hangwe, ri tende uri zwo iteaho murahu and we are looking forward. Vha songo tenda u fareledziwa nga zwithu zwa murahu, a vha tende u ita mini u ḓi tika vho sedza hune vha khou ya hone. Ndi vhone vhane vha ḓivha hune vha khou ya hone. Ngono mulaedza vhana vha mukalaha ndi ri ndi zwezwo nda ndo ni farela zwone heinoni vhege. Ngavhe mudzimu a tshi vha tonda, ngavhe mudzimu a tshi vha farisa, ngavhe mudzimu a tshi vha ita nga vhuthu. Ndi hanefha kha SABC Live Online TV, vha ri wana kha Facebook misi yoṱhe. Musumbulo muṅwe na muṅwe nga matsheloni ndi ri ndi vhaivangeli vhavho Simon. Ngavhe mudzimu a tshi vha tonda nga ine tshifhinga tsha lockdown, a vha ḓifari, a vha vhe na vhuḓifari hafho hune vha vha hone, a vha tende uri nene tshifhinga tshi ḓo pfhuka. Nga dzina ḽi re nṱha ha madzina oṱhe, dzina ḽa mutshidzi washu Yesu Kristo, ndi rine ndi kona nga nkonisaho. Mulaedza hononi ndi u kona nga mudzimu a nkonisa. Ndi tshi ri murena ngavho vha tshi ri kona vha tshi ri shudufhadza heneyi vhege ine vho ri fha yone, avhe vhone vhane vha ranga phanḓa. Dzina ḽa mudzimu kha ḽi rendiwe. Dzina ḽanga ndi pfi Simon. May God bless you wherever you are and your family. Amen.